Sisekhona mbukelo omuhle webonani streaming la enkabeni yedolobha la seThekwini njengoba ke kuyiholiday insuku ke zishumi nesithupha sila eMusic House la eduze kwami nginobaba ke uGwamanda waziwa kakhulu ebandleni ke lama Nazaretha babuncwane sikubingelele sikwamukele la ukuyibonana streaming namhlanje sithola sila kuhlangahlangene kafishane mangabe ungasbriefa nje ukuthi kwenzakalani ngalolu suku la namhlanje la enkabeni yedolobha laseThekwini. Asibonga kakhulu kuyibonani streaming. Sibonga nje nethuba lokuthi niphumelele nibe khona la. Nibe enye ingxenye yama media houses akhona. La sibuthene sihlangene ngaphansi kwegama elithi ama-Africa. Ekuyigama esilibolekile nje okwesikhashana ngoba vele singama-Africa. Ebekufanele kwenzeke bekufanele sihlangane ngaphansi kwekhangela amankengane. Kodwa sabuye sabonisana ukuthi leli gama lihlonipheke kakhulu lidinga ukuthi likhonzelwe kuqala. Sase sithi ake sithi ukulimisa ngoba sikalikhonzele lisebenzise lama-Africa. Kafushane njoba sihlangene la sisuke ebandleni lamaNazaretha ebuhleni. Kuhlangene ke abantu abangamaNazaretha asebuhleni bese kuhlangana abantu abayingcula buchopho elwazini lokuphathwa kwezinto ikakhulukazi ezihlobene nokuthuthukisa umuntu omnyama. Sinodokotela la sinabantu abeke basiza kakhulu kwiprovince kakhulukazi ubaba uNgidi oke waba uDirector General ephethe administration yeprovince yaKwaZulu Natal obe umeluleki futhi kuma premiers amabili ekubaba uWillis Mchunu kanye nobaba uSihle Zikalala. Uyena umuntu akade bencela kuyena kakhulu ngolwazi lweadministration nokuphatha kweprovince. Nokuhlela ke nje izinto ezizidingo zokuthi iprovince ingabhekaphi. Abanye babantu ke sinabo la bazosichathazela ulwazi. Esikwenzayo kahle kahle sithathe yonke into esiyibona ingaphakathi eBunazaretheni. Naseyifisweni zamakhosi amaNazaretha kusukela enkosini ekhona namhlanje unyazi lwezulu. Kuze kuya phezulu kuba bamkhulu. Ukuthi kahle kahle babetheni kuthina. Ikakhulukazi ngezinto esizithola esihlabelelweni neintshumayelo neziprofeti abasinike zona. Sibone kuyisikhathi ke lesi sokuthi sithathe lezi zinto sihlanganise sifaka amasonto namhlanje ukuthi sesiyayisebenza. Sesosala ngesibuso sempumelelo kuphela kodwa kumele senze manje. Singaloke sishumayezana ukuthi kwathiwa eseshilo uShembe intoni ke siyenza. Namhlanje sibuthene ngalokho. Njengoba ubuka nje ukuhlangana kwethu noma siqoqwe umzimba osihlanganisa esikubiza ngokuthi ama-Africa okwamanje esisazowubiza ngendlunkulu uma indlunkulu isiphasisa kulokho ukuthi kuthiwa ikhangela amankengane. Uke wachwaza ke lapha umphathi wohlelo umsweli ukuthi ikhangela amankengane kwakuyibutho elalikroba izithe ezayihlasela uZulu. Sisazokuchaza lokho sisazolikhonzela futhi uma sesilikhonzele kahle sizolipheka kahle ukuthi lisho ukuthini. Kodwa njengoba ubuka ke ukuthi umcimbi wethu siubiza ngokuthi Thabatha igeja ulime First Economic Summit. Lokho sikuthathe kakhulu esihlabeleleni emthandazweni okuvuka. Lapho khona uShembe ethi ekupheleni kwalomthandazo Thabatha igeja ulime uzophila ngakho. Sithi ke wonke umuntu njengayo nje ibonani igeja layo yiwo lamakhamera. Yikho lokho enikwenzayo igeja leli niliphethe nilima ngalo ukuze egcineni kosuku nikwazi ukungena nani kwezomnotho. Ngoba niphakathi ngomsebenzi onenwenzayo sihlanganise wonke kumuntu omNazaretha nongesiwona umNazaretha ukuthi lokho akwenzayo akuphendule namhlanje kube igeja silime bese sihlanganise sikuphethe okumnotho sibone ukuthi angesikwazi ukuthi sizimele singalindeli uhulumeni kodwa sikwazi ukuthi sizenzele thina uhulumeni asifice ngendlela ulimi olusetshenziswa inkosi yamaNazaretha luthe thina singawuhulumeni uqobo lwethu siqala ukwenza lokho ke simema wonke umuntu. Njengoba nje lolu hlelo lonke niliphethe lustrinywa umuntu ekwazi ukulibona noma ngabe usekhaya noma ngabe ukuphi. Ngicabanga ukuthi noma ngabe usudlulile umcimbi basazongena ku-YouTube bakwazi ukulibona. Sifisa ukuthi abantu abasondele babone ukuthi intoni lehlanganiswe la. Ayiphethe umuntu oyedwa iqoqe wonke umuntu othanda inkolo yobuNazaretha nowaziyo ukuthi iprofeto zomholi webandla lamaNazaretha zayitheni. Sihlangene lapho kusekuncane kokusenzekile kuningi esazokuncela ngaphakathi ngingabeka ngifike lapho nje kwamanje.
kwamanda ngifuna siyibheke usuchaze kabanzi inhloso nqangi yokuba khona kwa wonke umuntu obuthene la eMusic House emva kwekhulu neshumi nesithupha uMnazaretha baba khona namhlanje nikhetha ukuthi nizoqoqana nizokhuluma ngalezi zinto enikhuluma ngazo yini le okube intshisekelo nenifaka ugqozi ukuthi nisukume namhlanje nibone ukuthi kukhona okungcono eningakwenza ikakhulukazi ebandleni lamaNazaretha babugwamani. Yabona nje ngamafushane ngoba siphanga isikhathi ngithi 16 lesihlangene ngayo. Zazi u16 kuJune ku1976. La ibandla lamaNazaretha khona le 116 years. Sithe asingayishiyi lolusuku lomhla ka16 okuyi Youth Day ngokubuka izwe laseNingizimu Afrika asebenzise kona ngoba vele umuntu omncane lo umuntu omusha esithi siyamsukumisa manje ngoba mina manje mangase ngisho yami age esiqalela ngingase ngabe ngisakwazi ukuhlomuka kona ngenxa yesikhathi kodwa abantu abazohlomula yilaba abasha ingakho sithe noma ngabe kuthiwa amandla wavume noma ngabe isikhathi asivumi inselelo ikhona kodwa siubambe uJune 16 ukuze sime kumgqiqo lo vele khona kaJune 16 1976 ingakho ke sibuthene la kodwa into esizoyenza namhlanje ukuthi sicela ukuthi kungaphuma eceleni lokho esesikwenze la namhlanje sifisa ukuthi kuzokwenzeka iminyaka yonke ngoba sifisa ukuthi lemqondo sihlanganise uzozo mase kufika kulento ekuthiwa iplenary lapho sobe sesingcekisana khona ukuthi mina ngiresearch engatholani wena wa researcher watholani sifuna ukwakha lento sithi mase siyiphethe bese siyithatha siyise emakhosini ezizwe asiphethe lapho siphuma khona isukume lento ihambe iye kwindlovu enamandla esazi ukuthi isilo salapha kwaZulu Natal bese egcineni ihamba iye enkosini yamaNazaretha ngoba sifisa ukuthi lento igcwale iAfrika yonke inhloso yethu leyo kodwa asizi la ukuthi sisazophupha noma mhlambe sizothembisa ukuthi sifisa ukwenzani sesikuphethe ake ubeke indlebe ubone ukuthi kusazokwenzakalani babuncwane ngenxa yesikhathi sesiya ngasemaphethelweni siyazi kafishane uzongilekelela noma ungivumele siyazi ukuthi ebandleni ke lamaNazaretha kuye kwasungulwa izinto eziningi omunye uzoyibuza ukuthi lezo zinto ezayisungulwe singabala nje izinto ezahlukahlukene mhlawumbe ukukha phezulu besinayo uNyazi TV esingazi ukuthi la phelela kuphi nalapho kwakuthuthukisa kwabantu abamaNazaretha enkolweni mhlawumbe iliphi ibusiness lomuntu oyinazaretha elisamile njengamanje ongalikhomba ulisho kulesikhathi esikuso kulesi sikhathi samanje uma uthi uyabuka mhlamba ke ngiqale la uqale khona ukuthi imbono ibemningi yakhona futhi imsuku eminingi eyenziwe njengoba ubala nje uNyazi TV kwaye kwakhona ngisho ukudla izinto ezasukuma zabonakala ngamehlo kopha zashabalala phansi zikhona izinto bese ngahleli nje sithi ngoba sekudlulile lokhu sikuyeke besibuka ukuthi ngabe yini edala ukuthi kube khona inkinga okuningi uyayibona ukuthi amandla nombono uyawuqhamuke ngomuntu ongesilona iNazaretha ebuka ukuthi napa abantu abahlelekile abahleli ndawonye okwazi ukubuka ikhalenda ukuthi bazobe behlangene bebangaka uma ngithatha ibhizinisi ngilisa khona ngizophila nabo ngabafukula kodwa manje uthola ukuthi umuntu mesefikile ngaphakathi bese kuba khona uqheka koluba khona lokuthi akasili iNazaretha singamaNazaretha lento esiyenze namhlanje sithathe bona abantu abangesiwona amaNazaretha ngokobulungu nangokugqoka ngoba akulula ukuthi ngithi labantu abasibona amaNazaretha ngoba uShembe usethandwa umhlaba wonke sibahlanganisile ke labantu bahlangene siqoqa kwasani eliyibhizinisi elisegcekeni lobuNazaretha kukuyena kumuntu owusomabhizinisi othi akafuna ukuthi asondele ezeduze kodwa la sibeke khona umehluko njoba ngithi usazozwa nje kulama project akhona sizo create ama funds ngoba sifuna ukuthi ibonane na iphume la ikhona technologies enwasebenzisa ama softwares enwasebenzisa kufanele sixoxe ngelinye ilanga ukuthi so upgrade kanjani ukuze iquality ibe yinhle nokuthi nibe kuma platforms azokwazi ukuthi abone umhlaba wonke yonke lento sifuna ukuyibuka uma ke ukhuluma ngokuthi liphi business elikhona elisaphila eBnazaretheni mina nje ebuncaneni bami ngimncane ngelutho selokwathi inhloko kuthunga uBnazaretha kuthunga ihiya
kusikwa ibheshu kuqoshwa imvunulo kwakhiwa amafoto lawo mabhizinisi amile namhlanje asakhona uma ubuka indaba yokudla njengoba siyahamba manje siya kuJuly noma ngabe uyisicebi noma ngabe unamandla angakanani ngeke ukwazi ukuyifida kulo mhlangano oyisikhathi eside esinyanga yonke kuyadingeka ukuthi osomabhizinisi bebandla abathuthuke kuthi uma usungenile ebuhleni ungabisaphuma into esifuna ukuthi yenzeke lapha ebuhleni leyo uma usuke wangena kuJuly phuma ngoba uyobheka ekhaya kodwa ungaphuma uthi uyofuna imali ungaphuma uthi ufuna ukuyohola ungaphuma uthi ufuna ukuyohlala kwi-restaurant ukuyilule zilule khona egcekeni ebuhleni ngicela ubeke indlebe ubuke ukuthi kuzokwenzakalani kodwa konke lokho kuzokwenzeka uma sikwazi ukubumbana sama-Afrika sibe munye njengoba uShembesho ethi asibe munye njengebumba likaSimende ikona lokho kuzosilekelela kwamanda asiphethe kodwa ngemibuzo emibili engicabanga ukuthi ngizoyibhanqa ngifuna sibheke ngicina ukukhuluma nawe uzokhumbula ukuthi sasikhuluma la ngenkampani ubaba asuka eMnambithi waya kuyo siphinde futhi saba ngofakazi ufika lapha emzini wasebuhleni ulethe lawo mabhakede ke ikhwani lawo ke kaPende isupport noma ukwesekwa ikakhulukazi kwalikhwani amalungu ebandla lamaNazaretha ngabe kuhamba kanjani sibuye sibheke le yangonyaka ofile la ubaba akhuluma khona ngicabanga ukuthi lo nyaka uma ngaphazami ekhuluma ke ngebank lokuthi ke kufanele ke abantu ke beleseke konke lokho kuhamba kanjani ngicabanga ukuthi ke njengoba ayithulwa ebandleni lamaNazaretha mhlambe ke azogijima ngesikhulu ke isivinini benze lokho kokuthi ke besupporte izinto ezivela esontweni kuhamba kanjani konke lokho uma uzokhuluma ngoPende ukhulume ngebank konke lokho ubaba uphumele obala ebandleni lamaNazaretha ukuthi ama project akhe lawo futhi waphuma wahamba waya la khiqizwa khona uPende wabona yonke into yama hardwares ekhiqizwayo kwaphinda kwaba khona ibank ubaba wasinika inhlanhla yokuthi laba bebank abeze ngqo phezulu kwentaba yeKenani la yena ezofika athule khona kubagcotshwa ngezimo ke zokuthi ezomnotho azihambe kahle yabona njengoba silapha nje asibolekile kumuntu sizijulukela thina ukuthi yonke lento ihlangana izinselele ezinjalo zenza ukuthi into ithi ukudanda mbijana kodwa njengoba sila abebank bakhona njengoba sila umnikazi weplant lekhiqizo uPende ukhona yonke lento namhlanje sizokwakha umhlahlandlela ukuthi sasingena kanjani ke manje kumaNazaretha sizophinde futhi sigijime kufike la usuzothola khona ukuthi uma uyiNazaretha uhlele ekhaya ungabe uyasebenza noma usebenzi noma ngabe ufuna ukukhuthukisa umnotho wakho noma umnotho kawunawo sifuna ukuthi sibanike umhlahlandlela ukuthi kusuka manje kumele benze njani ukuze lento bayizi ukuthi ingeyabo bakwazi ukuyithatha igcwale iAfrika yonke ngoba sifisa ukuthi kwenzeke uShemba akhuluma ngakho Komanda asibonge isikhathi sakho siphesona sibona ne streaming bese sinifisela konke okuhle nisaqhubeka nomsebenzi ngaphakathi ngicabanga ukuthi kuningi abantu abazokufunda enikulethe kubo asibonge Komanda ngaleko kumosha isikhathi sakho siphesona la kuyibona ne streaming siyabonga kakhulu kuyibonana Thabatha igeja ulime kade sikhuluma ke nobaba ke uNcwane okuyena ke ummeli ke webandla esinaye la namhlanje ke la ku Music House mina ke ngomntwana ukandakanda ngahlehla umfulo ngashi ngikubikela ngisezindabeni zokusakaza kuyibona ne streaming eThekwini